Assalamu alaikum YouTube көрчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, Армак Бишкек каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн 24 май Бишкекте Сокулук мал базарын тартып көрсөтөбүз. Ат базарды каналга катталып, лайктан базып, жакшы комментарияларыңызды жазып, колдооңуздарды күтөбүз. Келип жаткан Курбан айт майрамыңыздары менен жалпы мусулман туугандарды куттуктайбыз. Бисмилlah деп. Assalamu alaikum. Kam attın bazı kança eken? 450 ming ha? Jaşıçı? 7 jaş deydi. Boyu kança çıkıp kalat? 1.70 deydi. Maşallah. Tuğanlar at jaksa görüңүздөр. Butu kollarına tartıp körsötөйлү. Görüңүздөр. Oşonday tokta butu kolların. Buyursa taza eken ha? Buyruğuna kança eken? Бияка бир аз туруп койчу. Капкара болгон. Пародасы кандай болуп калат? Полша дейт пародасы. Документ барбы, жокпу? Жок дейт. Толук маалыматты эсине чалып сурайсыңар. Номериң айтып кой. 220 377 372 016 ушул номерге кайрылгыла, толук маалыматты эсине чалып аласыңар, туугандар ат жаксаң. Мына буйруса аттарды тартып, бүгүн эл көп базарда. Соода жакшы болуп атат. Өспүрүм тайларды тартып, колдон келишинче. Мына тораттар жакшы барат экен, машалла. Ба, канча экен тораттын баасы? Канча? Канча дейт? 150. 150 дейт. Жакшы экен. Ого екен ат жануар. Бияка түнөп кой туратча. Бир чекеде маалымат алайлы. 150 миң баасы. Жашычы? 7 жаш дейт мынакей. Номер айтабызбы? 79 менен. 44 12 14 ушул номерге кайрылгыла, толук маалыматты эсине чалып бериңиз. Качып коюңуз шеп. Torаттан алайлычы. Assalamu alaikum aba. Baасы канча экен? 450. Жашычы? 2 азы. Буту колдоручу. Таза экен а буйруса. 2 азы дейт. Улагына жооппу? Караң, а? Кандай дейсиз? Казан улака дейт мынакей. Номериңизди айтып коюңуз. 702 менен 87 56 толук маалыматты эсине чалып сурайсыңар туугандар. Ашылант өрели. Канча экен баасы? 190. Жашычы? 5 жаш дейт. Таза буту колдору J3-тер, мына алыстан көргөн туугандар мына коркпой алыңыздар. Буттарында тартып көрсөтүп атабыз. Номериңизди айтып коюңуз. 708 87 17 мына. Канча? Тораттын баасы канча экен? 400 дейт. Бою? Жашычы? 3 жаш. Бышты дейт мынакей. Буту колу тазабы? Буту колдор, а? Төш омурулорун караңыздар. YouTube каналы Армак Бишкек. Катталып койгозбу? Катталып коюңуз, а? Номер айтып коюңуз. Канча дейсиз? 709 32 26 63 номерге кайрылып туугандар. Мына 5 жерде кашкаттан маалымат алайлычы. Укам, assalamu alaikum. Баасы канча экен жерде ат? 650. Жашычы? 6 азы дейт мына. Тайды ошо балага бер, бияка чүдөчү атты. Бурчу бери чыгарчы ат, жоон ат экен туугандар, көрүңүздөр. Бол батыраак бол. Чыгарчы, ошондой токто, ошондой. Мына туугандар чекир экен, мына чекирдин уругу бар окшойт, канында мынакей, машалла. Ат мына жоон узундуктарын караңыздар. Буту кол тазабы токто, төш омурулорун караңыздар мынакей. Машалла, эмнесине жооп мунун? Кандай иши бар? Улагына жооп дейт туугандар.
Катуураак номериңди айтып кой. Бул номер айт. 574 55 57 на. Şu номерге чалып кайлыңыздар мына жерде Кашкабатка. Нарчы деп койчу түз. Машалла, чатта аяктарды караңыздар туугандар. Акбозаттан алайынчы. Ассаламу алейкум ага. Канча экен баасы? 350 дейт. Бою канча чыгып калат ага? 1.65 буту колдору таза. Айгыры? Үйүрдө жүргөнбү? Канча жыл жүргөн? 3 жыл дейт. Жашы кандай болуп калат? 6 азы. Номер айтып коюңуз. 73 менен 43 09 42 нарчы деп коюңузчу, бир аз баскандарын көрүп коелу. Тугандар 3 жыл айгырда жүргөн. Айгырга гарантиябы ошондо? 200% берет экен. Машалла. Толук маалыматты эсине аласыңар. Машалла, тугандар мына көк ат кирип калды базарга. Жашын сурап, бааларын билейличи. Баасы канча экен? 500 миң. Жашычы? Таза 2 жаш. Кунамбы? Машалла, 2 жаш дейт мына. Майда 2 жаш болот дейт. Пародазычы? Парода. Атасы Орлов, энеси Француз дейт. Машалла, бою канча чыгып калат? Бир аз бутун алдырып алдыбы? Коркунучтуу деле эмеспи? Жок. Нарчы деп коюңуз бир. Көрүңүздөр. Бою канча жыгат дедиңиз? 1.70 дейт мына, таза дейт. Номериңизди айтып коюңуз. 705 00 22 45 мына содаңызды берсин. Минге үйрөтүлгөнбү? 2 жолу минилген дейт мына. Толук маалыматты эсине чалып аласыңар мына. Чоң өспүрүм издегендер мынакей. 2 жаш экен. Ассаламу алейкум. Баасы канча экен? Чаптараттын бияка бир аз буруп койсун. Мына узундуктарын болду мына. Акчал экен, машалла. Канча? 600 дейт мынакей. Боючу? 75. Жашы? 7 жашына. Буту колдору тазабы? Таза. Таза дейт, а? Ошоңолорун көрдүңүздөр. Ошоңдар. Нары буруп койчу. Эмнесине гарантия бересиң? Улагына, айгырына? Улакка 1-2 жолдо салынган. Айгыры гарантия. Айгыры гарантия. Улакка 1-2 жолу эле салынган дейт. Тугандар. Номерин катуураак айтып кой. 55 миң. 55 тан. 555 55 12 57 мына. Толук маалыматты эсине чалып алыңыздар тугандар. Ат жакса мынакей. Жашы канча? Капкара болгон мынакей. Баасы канча экен? 500 миң дейт мынакей. Жашычы? Мунан минги бол үйрөтүлгөнбү? 1-2 минилген. Нары жетилеп кой. Жетилеп кой. Канча чыгып калат бою? Дос, бою канча чыгып калат? 1.65 деген. Номерин катуураак айтып кой эми. 700 49 37 40. Мынакей, толук маалыматты эсине чалып аласыңар. Баасы канча дедиң? Баасы канча? 500 деди. Өйдө жакта да аттар турат. Базардын баш жагына тартып көрсөтөйлү. Колдоп коюңуздар, каналга катталып тургандар. Баасы канча экен? Ассаламу алейкум. 400 миң, Жашычы? 5 асы дейт мына. 400 миң дейт. Жоргобу? Пародасы кандай дедиңиз? Американский рысак. Документ барбы? Документи жок дейт мына. Бою канча чыгып калат? 1.65. Буту колу таза, Жорголорду улакка салбайт же салабы?
Salıngan mı bu? Salınbak da jorgolar ulaka. Jorgo kulunu alam gelecekte degenler nake. Beylerge koyup jorgo beylerge koyup kulunu alыңыздар mı? Номерин алабыз. Жақса чалып сұрайсыңар. Номеріңізді қатураға айтып қойыңыз. 78 менен 88 11 85 а? Şu номерге чалып қайрылыңыздар, жорго ат издегендер. Жерде қашқа, күрен қашқа болып қалабы, күнге чағылышып атат. Шоколад мынаке, 3 бутақ екен, а? Şokolad deytin. Akçası kança? 350 bolsa berem. Deytin ake. 350 bolsa berem. Biraz burumuzçu. Atkınla uzunluklarında gösteröylü. Kanday işi var? Ulakta жүргөн, ha? Ulaka salıngan. Yaşın kanday dediniz? 3 azı ya. Boyu boyu. 1.65'in üstü deydi. Номер айтып қойыңыз, қатура. 700 909 104 deydi. Şu номерге çalıp толық малыматты естен аласыңар, туғандар. Ат жаққан болжо мынаке. Şokolad deydi. Туғандар, ушул атта мына базарға кирип сатылат экен. Сынды караңыздар мына. Бою 1.60-тын тегереги дейт, үстү деди. 4 жаш, 4 азый деди окшойт. 4 азый деди. Торпоглакка салынып жүргөн гарантия дейт. Машалла, атты караңыздар мына. Сынды караңыздар. Жанагы жоргодогу номерге чаласыңар ушул ат боюнча мына. Ат жаккан болду. Булагына гарантия бар, торпо кулакка салып жүргөн. Таге. Машалла. Баасы канча дедиңиз? 600 000 дейт. Машалла. Содаңызды берсин. Ушул жоргодогу номерге чаласыңар. Жакшы экен. Az наке. Сынды қараңыздар, андар сынды. Bo. Туғандар, жақшы алатай кирип калыптыр, көк ала экен. Мүчө сындары жақшы екен. Келечеги бар. Басы қанша екен тайдың? 110 дейтін. Құттары ағы екен, көп болған. Келечек бар екен тайда. Қауық баштарды қараңыздар. 1 жашта? 1 жаш бі? 1 жаш дейтін. Өсім тайларда тартып көрсөтөйлү. Номер айтып койбойсуз бу? 504 30 05 15 мына ушул номерге чалып кайрылыңыздар, тай жакса. Нары буруп койбойсузбу? Арт жактары мындай онлайн кызыккандар. Жети облас алыстан көрүп аткандар, балама дегенде нары жетелеп коюңузчу. Арт жактары соруларын караңыздар. Буруңуз бияка. Ушул номерге чалып кайрылгыла. Басқанды жол жоқ, мына тай жылқы өтө көп кирген. Арқа жақ соруларын қараңыздар, чаттайыптар. Содаңызды берсин. Жақшы тай екен мына. Бойы қанша чыйып қалады? Бойы 1.40-тың тегереги дейт. Аргымак Бишкек катталып коюңуз, же барсызбы? Барсызбы? Колдоп коюңуздар. Комментардан жазып, лайктан басып. Кличкасы бар дедіңіз қой, не дедіңіз? Прайд дейді мынаке. Прайд екен. Кличкасы Прайд екен. Туғандар, шу видеоны тай екен.
120'ga aldı atat. 2000 tartışıp atat. 118 berip atat, berбей atat nake. Mına el toptoп, soda boldu. Soda kızıp nake. Men aytdim. Men aytdim. Men aytdim. Men aytdim. Barama gitti. Kança oldu? 20. 120 oldu bu. 120'ga satıldı. Bayla. Bası kança eken bu? 35. Erkek urgaçı. Urgaçı baytal deydi. 135 mi? Jaşıçı? Bir jarım deydi nake. Urgaçı baytal deydi. Bir jarım jaşta eken. Nomerini aytıp koygula. 704 21 09. Şu nomerge çalıp kayılsa urgaçı baytal degender nake. 130. Assalamu alaikum. Bası kança eken? 150 deydi. Jaşıçı? Ana şepter şu göktay tartıp koyulç anan keyin. 11 aylık. Nar jeteleňiz. Jeteleňiz. Ana baskandarın görölü. 11 aylık deydi. Boyu kança çyýyp kalat primerina? 1.45 menen 50'nin ortosu deydi. En çıkıla turga sındığı tay eken nake. Görüңүздөр. Nomerini alabız, toluk malumatты esine çalıp suraysыңар. 150 dediňerbi? Nomer aytıp koygula. 505 menen. 43 21. Şu nomerge kayrılgılar tugandar. Жақшы сынду тортay турат нake. Ençige bap, atlam degender görüңүздөр. Bası kança eken? 140 ming deydi. Maşina ötüp kelsinçi tartap. Basın 140 dediniz. Jaşıçı? Yaşı 1 yaş oldu. 1 jaş bolup kaldı deydi. Sodalaşır jolu bolabı? Mesni Bişkektin ele tayı da. Үйde tuğulgan. Moyunlar uzun. Жақшы кен төш омролору 140 ming deydi. Boyu kança çygyp kalat? 1.45 vardı. 1.45 çıgat deydi ha. Primerin avı je toçun avı. Yok kaçta azor. Ölçökösbü? Yok çene verdim o şonu. Çıkıp kalat deydi nake. Nomer aytыңыз. Nomer. 550 mi? 550 04 46 0446 05. Толук маалыматты эсине чалып сурайсыңар. Tek de bola. Taksır, oynatып koyuңuz. Maşallah, taksır mına atın жүргөн экен мынакей. Бул ат тартылган болуш керек эле. Satıldı şöp. Satılı kança bağısı? 200 deydi. Men tartkamda ja çekir degende. Türköz çekir atı şul da. Жылы олап koyuңчu. Maşallah. Evet. Maşallah ken жылы özü, maşallah. İyi, na kavatından söylettim ben. Mına. Belki de üstü geç. Жақсы кен. Mına. Hey! Ari! Mına key, bazar. Bazar kızıdı bazar. Taksır, videoga düşüp atas. Жақшына түшүп. Mına. İyi, kaçıp koyum da. Mına. Maşallah, atqa barışı жақсы кен да.
Bari çekir uruk, bari güçlü bulup da. Bul da ele jakşı eкен. Kança eкен baası dost? 235 deydi. Yaşıcı? 4 ağzı 235 deydi. Ya tansağa düşüp eкен. Leasing eкен. Yaxşı eкен hatta.